Ole room liana YouTube channel thir tu zong zong te in zavain chibai vek ule voin hi December nili kumsang nile somni pahni Sunday ani hun thale hun dom tak in mangin in lo chang theu don nia video te in ram chan ang zela like te share te min peturin kan di la cheu tun tum chu thu thar toy te da khom le te ang upa vanlal peka kumsom nga le pasari pi lalnun limi pasal chu nimin December ni thum kumsang ni le somni pani khan vanduai thak takin koshan biak ina an natla nalama chesualin anun na achan report kan lak nain atar landanin upa vanlal peka hi nimin lama koshanin natlang akowa natlang turin achuak ve a he natlang hi Christmas committee ina natlang anko ani Christmas committee in natlang anko chu rem changa chu in koshan chokidar nen biak in hnunglam panga vestry chunga koshan committee room chung le a syntax om chu apop lai te thom thatu le aum na lai a hmor deuh hleka wanga siam thaturin an lon chila hete syntax an buai puya an zon son na lama hian upa vanlal peka hi van duai thak takin apetek hlau maya biak in chunga tang hian atla zui ta ni thei top choin upa vanlal peka hi boy som zui ngal ani a pu peka hian atu khum tak asu awangin kon pui PHC man mo taka pan pui ngal ni ma sila doctor le nurse ten thei top chua anun na chel antum chung poin pathianin hele an chedong tor na le cha na ram hi ator zui zel phal to lovin a ang chunga kum khu a chol kum khu to turin a hne na alo hruai ta ni kon pui veng lai ko hran chuan upa peka hetia an sun tamai hi mitam tak chuan channa na satak ani thu an ta langani upa vanlal peka hi koshan le vantlang khotlang ta na phak ang tok toka in mangmi rual pol thiam tak ni in report kan lak na chuan ata lang bok ani hetia van doina an toka biak in chunga tanga atla khla khian atu khum tak mai hi azuk so a amu ma satu te point amuna tang reng hian be sei asan lo thu an soya ma se amuna hian pupe kan anun na athangal mai lo awangin kon pui PHC lama hian man mo taka tlan pui zui anita a then khat phe chuan PHC an thlen hian nunna anei to lo hiala an hriat thu an seilang engpo ni sila pathianin arong bol tu ro pui tak chu tuna ang chunga lo hruailut ta akal san tak te lalpan thamwon mo ro setin du sakna kan lanani pupe ka hian anu puile afa pathum te akal sana voina koshan tele mi puiten khan mo lama an tha liamang pupe ka hian koshan lama hian sulnu poimo tak tak alo nu che nem le a branch K3P le biala te hroi tu hlun lo ni to thinin koshan committee a hian vice chairman tumni zet alo chel ve to a koshana secretary na hi tumsari lai alo chela assistant secretary hi tumsari lai bok a chel bokani koshan Sunday school a hian superintendent na hi kumthum zet lo chelin assistant superintendent hi kumthum bok alo chel zui ve to bok ani bial treasurer na sinot sum hi kumsang ni som pariat le kumsang ni le somni pathum thleng alo chel ve mek boka sang ni som pariat le sang ni le somni pakhat alo chel to a kumsang ni le parukhan koshan presbytery statistician na alo thok ve to bokani kumsang ni le somni pani le sang ni le somni pathum hian koshan bial chairman na athok mek bokani Synod Executive Committee member na hi sang ni somni pani le sang ni le somni pali hi tuna achel mek bokani hetiang hi koshan lama arong bolna langsar zolte ania wantlang khotlang lama hian langsar vutin in manglem lo ma sela khotlang mi puite hian nu le pa chan changa enin anja der thiam le a ama po hianin theang to ka in mangin mire theite tran puile chhomdol konga chuam zuan azang le ni in talan anibok kon pui badminton club lama hiam president vice president le finance secretary na te po hi alo thok ve to thinani hetinga ko thran le khotlang wantlang tana mi hlu tak mai kon puin an chan ta hi poi kan ti hle maya engpo ni sila akal santak anu pui fanaute tin ko thran le wantlang te lalpa pathianin
thlamonin ompui mo sila upa pekan akal santak mun ruakte kan pathianin lu khat nge ro seti in du sakna kan hlan ani e car accident thile hliam nalutuk an omlo report kan lak na chuan nimin December ni thum kumsang ni le som ni pahni tlailam daruk vel bor khan ke fang atanga aizol lampan na ke fang pel hlot petrol pambula car pakhat chesual he car chesual a hian mi panga chuangin mi pa pali le mechia pakhat anni thu atalanga he van duina motor accident a om ti hriat ani vele ke fang khotlang hruai tu tele uai me te man mo takin trampui na thok turin a hmun hi an thleng ngal ani motor hi kongpui atanga metar za zet alum ni a hriat ani a ma se van nei thak takin achung te jinga hian nuna chan an omlo mai baka hliam te po ngai tu omlutuk an ni lo thu report kan don na chuan atalang khotlang hruai tu te chuan a hmun an zuk thlen hianin mi pali te chu karbula an lo om thu soin pani chu thi senin abual deuh hlek awangin ngai tuam deuh hleka an ngaya man mo takin saitual district hospital panpui an ni ngal ta ani ma se ru tliak te an nei lem lova x-ray te ti fel ani nuwa ngai tuam an ni lo thu report kan don na chuan atalang helir thei chesual hi kar ni in khotlang hruai tu te chuan aizol rang vamual atanga buk puilama kal ron hong le ten dia an hriat thu an soini he van duina tok tu zinga mi pakhathi hetinga van duina an to ta ka hian kongpuya wak chawin khwaljin kalvel te chu lo ti dingin car a accident an to thu le trampui an ngai thu hi alo hril ria te chuanin khwaljin te hian ke fang khotlang hruai tu te bepopin trampui na na hi kalpui zui anitani ole khati jong kha ke fang daya lir thei chesual report kan siam thei chu nita sela atrome hetianga lir thei chesual om chungchang a hian ke fang khotlang te anmong ajang thin le maya oi me ten rang takin amun hi an pan hal thoi thina an fak om le ani he van doina po hian amun an thlen zet nuwa hliam tok te lak chona tu man ruwa te lak am ngai mai ba ka na chok na jackson te angai don ten hriat awangin in lam an pan ki le zeta trampuina na hi arang thei ang bera tho ani hetenga mi zo taka tlom ngai na an lan chuati na konga hian keni room len YouTube channel pon an chunga lom thu kan sei ve ni sila a thome harmon venga pino vel in bungrua chu man lovin akangral vek report kan lak nain atalan danin December ni thum kumsang ni le som ni pani inrin ni zanlam dar som pani le minute som li vel bor khan harmon venga pino vel in purem sanga de chung ko in an lu alai chu bungrua engma chu man lovin akan ral vek thu atalang pino vel in purem sanga te chung ko in an lu alai hi harmon veng presbyterian biak in kom thanglam kongpui ana omni in chong ni assam type ani thu talan ani van doina thlenla hian purem sanga te hi annu pa chawin an oma an fapa pakha chu khwar in lama ari lai ani purem sanga te nu pa hian fa paruk lai an neya an fa pakha chaw ompuin midang jong chuan ezon na awangin mundanga an omri thu talan ani van doina thlen hun le kang mai chu hun hi zandar som pani le minute somli atanga minute somnga vel ni tura ngai ani kang mai achuaka in akang ti hriat ani vele khotlang mi puiten a thel na thokin tuile thei ang angin kang hi thel tumani a ma se kang hi ana satak e ma wangin thel dai hlei thei ani talawani purem sanga chuan he van do na thengle in kan chung changa hian misual thil ti nia arin lo thu sein in hnuailam an faparum atanga kang me hi chuak tan nia hriat thu asaya an faparuma karen sota wanga in chu kang tan nia arin thu atalang ni im report a soi ani pino vel in purem sanga telu alai akan chungchang a hian khotlang in thei to pin a thel na thok bok ma sela thel dai hlei thei ani lo awangin an then om te in kang tur ero thei top chu in andanga tuiten en na sataka an be nu an then te in kang zui zel tur ero chu dan thei ani thu report a hian talan ani purem sanga te in bungrua kang chia hlu jong hi chiang faka soi thei alani lova gas buriat lai akan chia thule still almera pali kang chia in khol puan thuina pali lai akang chia thu talan ania tv fridge le
machine te po akan chiat thu report chuan ata lang bok ani he van doina thleng chung changa hian ator tu chung kwa te mo a thel tu lampanga te thi nuna cha ne mo in hliam an omlem lo di in report a talan ani anin bulchia purote in hi akang kai teu hle ni in report a talan ani a antuk ver frame vel te po hi amu na sa in akang man hial ni in talan ani ma se khotlang mi puite theitop chu atangin tuite nen chirte nen theitop pa antana mei an thel awangin in kang zui tur hi an hum theita ni in soi ani bokani he kang mei chuak hi an sat em awang le in pakhat akan ral vek awang hian theitop chu en khotlang mi puiten thokin bebok ma sila thel tak tak thei ani lova jinglam dan ni vel bora he kang mei hi adai fel ta ni in report kan lak na chuan ata langani ole van doina tok ta te kan laina thle maya kan lalpa pathianin an nei ro sum an chan tak te ale tam takin rule le mol ro seti in du sakna kan hlanani kan rama tun lain in kang atam mol mol hle maya in thatak tak te thile thau pola kan lo sual chuate kan bung rual hu tak tak te engma lo maya reilo te kang mein achan 5 vek mai thin apoin avan duai thak tak zet hemi konga hian in kang kan to tam bete chu karen fit dik tok lo karen shot awanga omni in alang tlang pui mai mitin mai te film khur kong kan so atul le maya kan karen wearing kan ti zong zong te en thi thlaingun atul ta hle maya kan karen in chunga kan pe kwalte a hlui to lu tu kani chuan in akana chena vor top kan to ma in nei ang po in kan karen te en thalia fit thar te po thil tul tak ni in alangta ani tin mithiam te ron lem lova karen kan fita anua kan du dan dana point kan lak bel hian karen lot athisanga karen shot asiam fo thin te po hi kan riat atul hle mai rammi puite hemi konga hian ifim khur thar sau teng ukhai nizan December ni thung kumsang ni le som ni pani in rinizan khan Qatar World Cup sang ni le som ni pani round of 16 chu kheltran ania khelma sajo ka hian Netherlands chuan US 3-1 ne in quarter final anin hlangkai ta a khel ni na Argentina le Australia te in khelpo amunom takjet Argentina hian group stage sa harsan na to ngalin Saudi Arabia laka antlo masajeta round of 16 lu turin theitop chu azuin round of 16 hi anroin hamkai le tasram ani tichon Argentina le Asian IO2 Australia te in khelin game munom takmai min hluya heta hian khovel tung chowa kalto te jinga football thiam ber anga mitam takin angai Lionel Messi chuan goal khungin hemizan hian Lionel Messi chu achero puitak zeta Argentina hian 2-1 in Australia laka hne na changin quarter final anin hlangkai ta ani quarter final a hianin Netherlands nen semi final lu anin chu zui le ang engponi sela hi chu Argentina fans kan awangin kan tar lang ve mai nita sila athome ole tun lain thei angin report te kan han siam thina hetianga van doina to te chungchanga hianin report famkim latura khol kher hi remchang lo tam tak om thina media kal tanga kan mu theiang ang te kan han chiar chok bok thina ni a report fel file lo le famkim tok lo te po a ve fo thina ni hemi chungchanga hian ngai thatu te thlir tu lam te po in mi hriat thiam na kan dila hei mai ba ka hianin atua tu lampanga po report fel hel le diktok lo te po alo om the chungte omani chuanin biak po reng thei kan ni a report kan lo siam sualani chuan hemi konga ngaidam kan dil tak zet bokani ole pathian zangai na le ami enkol na awangin kumsang ni le somni pani kum top kan hnai ta hle maya lalpian champha Christmas ngei po kan ma loka hian om tareng mai he hun ro pui takle hun hlim om takhi nangle in chung ko ina hlim le lom taka in chana in man tho kha kan du sak em cheu amero chu ni kan chiar mek le Christmas in karain hun bitam tak chiar tur ala henga hian hun har sa tak takala donani chungte chu film khu taka zo a boina har sanate pumpela
kan lalpa pathian thazan hnuai him taka hun le ni te chiar turin kan du sak em chewa film khura nun mang turin kan cha chewani heti rual hian lalpiang champha kan hmu alo thlen huna po lalpa pathian kan ta na ain pekral na hunani ti hria im adu dan anga birthday ro pui takan lom theu thena turin thinlung lamte Bethlehem lam ipanila ama thinlunga apian thena turatan mani thinlung te po ti thiang limin pathian nei turin kanin som tharve tak meu ani e he khovel dam chung ro puina lem mai hi thalel tu ni lovin Krista awang chuan le a hian lo hriom deuh hlek maila wana ro tam tak kan ne ni ti hria ro che khol khom tu ni zuk zel turin room le na YouTube channel tlo tu viewer le subscriber zong te du sakna kan hlan cheuni e engpo ni sela room le na YouTube channel te in thirin in ngai thlathina in zawai chunga thinlung takin lom thu kan seye kan lome